Hey guys, what is up? Back with a new video. Babs, hey guys, Banning T is here and welcome back to my channel. Nasa pinia video long puto chitong tulong apot churo lo kado kawia apanta tapen ke kardom karbi anglong. So nili subscribe bar domani sitting ri dolo nali jong si YouTube channel kachuning ri lo nali jong si YouTube channel kuling tung bote pinia video bangke is kit ke pen mande na tum kilang hab lang hoy dang lason se pen penatum la so video na kilang pa judun thui di fansi tuning ri iglo atheke pinia video bangela lo nili Facebook along isi post do command mas si YouTube channel kriji ma pu la dak pen adhek do na pu do ne khuli ji pu. So guys alam bangke pinia video van lo jo and nai pidon bangke do ubo takali hai om hek है बहनी बात हम बोला है स्टेमिस सो नीली फन के अंडा निंगे रोनो इन्नोट बेटा बहनी बेटा सो गाइस पिनिया वीडियो ना तुम फाना वन पी लोगो सोन सी YouTube channel क्लेजी मा मन मा ला क्लेजी सो गाइस आरामांगे पिनिया वीडियो बांगे ला सो टॉपिक से वन लो आरामांगे ना तुम वीडियो ना क्लान ना पर जोडोन थुई पंसी चुनिंग रीलो तो तंगते ना तुम YouTube open दा ना YouTube open दा ना तुम phone long stame nili phone long stame non open lo joy pic de lage sung o e nang tum la YouTube pen ma secret me lage non new version new update lo YouTube non new update lo apang pang ke Chrome browser pen si ki create nang ji sitame non ke joy ong la pyong. So guys आज के ला नीली फोटो थे लॉन्ग जी ना तुम ओला नीली फोटो है नीली चैनल दो टांग लो so a foto lo nili bertet po nili antum mana paklam po nili channel do tang lo so Gmail ID pen bank so guys do banning ti again nili channel do tang lo atake na tum sini la so channel lo sinon la so video tang tum lang bom lo. So guys la so a Gmail ID pen bank nili so ha pene channel create tang lo la si non ke nili na le tuma fan belek a Gmail ID pen si create na than pan po channel का बिलांग नेली इसी Gmail ID की क्रिएटando पला के हो इंगती जर्मन gmail.com पो अथाक्सी है no channel थैगलों लां तो ता no channel अवेलम अथेके channel क्रिएट करें पलो so ला so Gmail ID बंसी नेली आं तो पाना थान पो को सोन से YouTube channel खोली जी मा so simply ने दा बेल्टेड पो so Gmail ID लो. So guys lamang ke lalo ang kina benantong ki bear na yan din mga lalo hula ab attack sila han ka dusi apo bene ne men ke cheng je mati di na tum dong si s ke pote ke je lason si TikTok phe no ke ne je si ne men cheng po je si TikTok lo da bear ten no. So guys and da bear lo da bear te da lo pote your channel podoi da bear ten no your channel phe abena taxi anke dak bangal lahlo main thing lo dalo na tum dake nang li channel men chitok noi nang li kopya men ben si YouTube channel khuli iji ma na men china ma mate nang copy ne share tap ji ma ta ho copy bi ma jo nili banning ti bola o nili jo germany ti bola nang li bangi copy ti toy ma nang ni han lan bangke. So channel men tok de lo bate nang tum ke create channel abiar si theklong ji blue color pen ke tok create channel pu antum theklong la lam thalang neli na paklam bode so abiar hai o yo laho create channel theklong la bola ho de da bear tit na po create channel. So guys the channel create allo la pon velo jo hola channel created pu theklong lo so channel create allo no subscriber channel ke create allo no subscriber bang alam polo hai men ke maduran subscribe kri mate chini ne nang li channel create pake. So guys jo no subscriber puran tum theklong lo geda ke na tum video upload ji pate aber ponon so tande aber ponon create a video puna tum theklong i jo gehola create pulam ber lo na tum video ana chidam jo pange video select me lo la bange belega video lo moko men lo than la ta thek la mute na one post. So guys pinia video bange la an velo ke edit channel lo pon lo pote na tum son thek lo pon jo na tum
a channel means tame lar to mailo aben ke add a description se tame add mailo aben ke nali tum olan channel apan isia photo se tame add mailo jo lohola camera ang den lom back pen source from your photo pu lom back pen adom photo add mailo. So guys pini video bangke lan velo video nakalang pajudin thuya pot choro lo kadu kawi phanta laben gini fan Instagram long na follow le lang pute follow tha laben ke Facebook long talo